asibakwigeria automotive engineering, refrigeration and air conditioning, welding and fabrication na boigo nkwigeria bale plumbing, masonry, building technology, civil engineering ase ensema ya computing and informatics nkwigeria bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na boigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwigeria bale electrical installation na boigo electrical engineering ase ensema ya cosmetology nkwigeria bale hairdressing boigo mbabwate fashion design nkwigeria bale food production yani cookery na boigo food and beverage production boigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ubugundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bari constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukorwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde twegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima bumakiaya. Chitariki na mirongo ebere na isano na isatu mutinye no yokano mwakano yobwechiruwe mirongo ebere na itano nomo mwanchomu ligerelinde no kwege nambiyole ando siasole na gukwanire abigo gukwarigani kwanyora mungana maya yekiunga chinsebere chiabo nubutko eliterane sera sinyakunde asensemeli bumenyerero nero Wilson makuli nago sabire tusukare. Go chaka hekiunga chinsebere ni go boba obwatitense asenkeje mo asense mu yakenya agayo kuboka na konyora chingo ko chibutuire emenwa chibekire asenkejo bamenyabo ni go bagikira borega kolekyo asobono baruro kubolya ngo chi asabantu bonse
kubeko bwanchani na gotigana nebikorwa ebyo byetirwe nechinga kimurikito Gilbert Kopi orobotirwa senchira yoboikirano nime ase omochie okenyenya ime ya machoge borabu ase abamenyi bense ime yiga yakanyabanya ko bakubokera egakorwa kyo kondo kimano ase chingo kujenya ko bachigotoka chibutoire menwa aso omochie yo ime ya kenyenya koranga n'abamenyi bense ime yiga nigo kyabero mondo kugukya sibare asibanya ko bagukumya ngankie kenya ko bagakorwa aso omochie yo yiga como te digo que año na kiyo eko kororo memerueka ngagira ira umuntu ya hasta moroja njora mangana kalete ale gaiga engoko tebua timun noro memerueke itige akaira na gocha ona akayarora era akasome bibu tugakora gusaba agatebonye ne yo manyene obigite ngochare koyo aicha oyi ngwada na ndako ke gayira ni ali se twakare estwanyeru isumoi kayetika tuntu tokakora tokara bono mambi mukamurana yaro tirire gochiari rubu okoira no konte mam bono rero njoro yebekire chinchigiri mago nkomobori eri ego ngaya yene ngaopi yetali eri na koro na matebiganda tigandara na sama na ko abo kanali fruits chana ate bana ki ni ebiese na agenda na rigereria maene enkoko na wetuere na isibeire kwenderi rube bekeire ntigatigi na no ebekire chinchigiri chimo munora takati tebua tino rumime kana kakara yose amaria tanse momuga makamagero gol kurumetembe akira bono mambia tegune bikono byabere rugora achoyari twachire tuikiro twanyore chingoko ibere chibutoire menu chire monungu twachire mpaka twakumiri no ja abantu bayijire twasangaire abanyene aso omochioyiga nigo bakweresera nga kende inge gyanya ko bagiko twara bokongu cyase okongusana na kwabo na bono nigo baganiriye nga kende yonse gyanya ko bagakora kana igoro yo kubekwa roro kwe bokorwe ibikorwa igabyo botayikeranu nyako bikweresera burunge esa ole moyo otarairi umuroche ereki akwanire ne umwanya abantu kwa ekogerero ndebiri chitari kingokwa ere mwanya abantu isengenja angaliganiri muneze kiago tebunga kibwe aliganie ngango kuole na inje na tebi kuchitari kingokwa okolire buyage kwaranya ku yaligani ngambe bibe byane mbeta yake lakini ama mungina bumuchiga ni gakweresera buna taratwara momocho na muntu ndebwensi na igo nganda gasemere tingo muremero shunya ko bako barro gatebere atebire muna kurwa omugako nya ko bagagusira onya ko bakonyoro ko goswa agucha sogi mabwaye asikindu ne tinga sengenjo boniga anya ko bagwesokia nabo igo ko mutigeranya sanya ko bagakomutigera ko bari mbuisaine irube bidiri kira marieta yo mugako no sirete bamojarugeti bari gete na red bakacharukia rene karamu imwe arafu next bakandike rietariana nechitari kingo kwa inye mutinyosa mwakoyo arafu bakalika mukamu murani neragwe taragose 22 mutinyo 12 mwako arafu gochinse bamakama ya kulika first ready na second ready bacha baku 2027 bono na malika mabali kekora neri rube baete ngoko nyo basinye tukontumira inchi bakaroti kabasibera ngoko ikabeka emchimba baime no yadu nararenge kurwa sensemo ya Kenya ime ya mwachoge burabu ngori botergeta mawali tana nje Gilbert Kobi bemwe murikito Gilbert Kopi hasoro botiuro nigo mugoko homonene hasabanya kinyoro ba botondo emisocho hime yabo mwachoge burabu maiga yo mugaka Evans Birundu okore gesibo kemiaka 20 ebanise niga bwatina nzibwe no bosale asekulende bono asokire karo moye buna ebundi yobwagachi abayigo mulisia wekanisa yegia Adventista abange nigo babeire keroli ainganije ko mulikito dipo ne asanya arobotirwa senchira yobwikira no mugoko otari nekerengo ase sabari ye myaka 20 kobaime ase gesibo yabete gekumubwaterania Evans Birundu kurwa sekenyero kya botondo ebunge yabo machoge chache niko yaikomo elyo litukulia lero asogosiborwa na kobo musibore asogochikomerana ne amate yaye Maria tankoro ku Evans Birundu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenilinda tangu niingie gerezani
mpaka wakati nimefika kwa pomo yangu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu amenilindia familia yangu na kuniwezesha nimewaona katika maisha haya. Gusanga monere ni gari ngekokoro busaria kurinde tamanyete nga nilimocho. Bwate tukoru kisema cyao machoge nyangoso. Inche enango musaria na manyete goso busari negentekebe. Lakini bono ngaika asoko boko kwa serikali. Twaengo tare grupu y'abantu nani. Kere twaengo koro bwari. Abantu twayite ko bwatu abantu mbane tukaika kotini oyo maka agatibwa tukasibura abantu batatu twabeire chere myaka yonse paka bono ese mugende obugima bwaje imase chera nigo bwabete bo kumwegeria obugima bonde bwensegende kera na yete chera obugima no bokongu bore chera ime na chagete gosongoga chera ya gosongo mkaenda chera yo ya kiposi ngaru kiposi ngacho mapei ngaruo mapei na ndi na ira dire gosongoga gente kebe pia so obugima bore ime ya chera no konywe sigara no konywe nyasore no gukora mangana y'ubunyaka aliasa abantu batanyatagiti maiga yaye karase sabari ye myaka 20 igo yamubetereretie ere kwegera ekosio bubundi nabo igo engana yamuiretere gutamira ekanisa emyaka 20 na somire tioro kie kanisa kurwe grade 1 paka 12 na kodire obubundi bokwagacha chinyomba asabeteka kuranderirwa ogotoleka na gonchoreria koba omulisia bwe kanisa engana bono yarolekana koberwa kerori na chichaplain kurwa Kisii Main Prison. Kutokana na mafundisho ambazo tunapokea kwa jela na ambazo chaplains wetu wanafanya, Evans amebadilika sana na kawa amebatizwa. Tangu batizwe amekuwa mwaminifu kwa kanisa, kwa kazi ya Mungu. Hiyo muda amekuwa mtu mzuri. Na naamini ya kwamba niko na imani na tumaini ya kwamba akienda nyumbani atakuwa ni mtu ambaye atakuwa msaada mkubwa katika jamii yake. Kenya Prison inahakikisha kwamba mtu anapokuja gerezani hata kama alikuwa ni mtu mbaya, lakini mwisho anapotoka anatoka kama mtu ambaye amejirekebisha sana. Tunaambiwa kwamba kazi yetu kubwa ni kurekebisha na haki. Yulenge no mugoko munene ase amate ya eboigo yagokera aso kumwarigania mugako yonka ase ntunda yende bari no gosemeria ngani gobona unchureirie nande ni gara chikomenya ubugimo buya asama tukale bosio. Majina naitwa Wilta Bosibori Birundu. Mimi ni mke wa Birundu. Nimekuwa na shinda mbalimbali kwa hii boma, kusomesha watoto, kuwatafutia hapa na pale, lakini nimevumilia yote. Si kazi rahisi. Siasa hai kuelekea mbele. Ninaomba Mwenyezi Mungu awe akitulinda na akituongoza kwa kila njia katika maisha yetu. Ekero muntu abekiru nyuma yegesubu talinga igo bono gabekiru right off ngabo muntu ago change kubori orenga abo muntu mungao nyasaye itu nyasaye bwata mabera igo nintu no mwanya ntu tugutwara manya amabera naende tunyare ko batokumenyamo asobwamo nasobwanjani. Ese muje amate yeiga gotigara tatu mwabatayo gukinira obokongu. Evans Birundu ni gobono ariganirwa ne kanisa ya ria Murara SDA abanyakenyero ni go boigo batwara mugoko munene asbarolekana kumwarigania. Ngana bono anyara kubainekeria ingana chikogenderera kumukorera Nyasaye emirimo na boigo kurinda amate yae asencherengia. Tunasoete kanisa na arorire chenchi nene asendenje kubwariri na enge isiko ye kanisa iga na so montago chacha ko chenchi tabi onye ko chenchi tabi pako chenchi tabi onye to ko chenchi tabi basi naru na boko ba umuntu otaikera netino bongo obuya nengana yende turachikurigereria sentunda yende obogima bondo obuya maega yokurwa asegesibo Ipotiri kitaseni kiao kia gatembe kuruga sekenyero kia Botondo kegotoke wodi yabo Chiburabu ebunge yabo Machoge chache ilietera nigonkoro kwa Dipon Asanya Byamuno mulikito Dipon Asanya Sorobotiro abananchi bekinsemo kya Nyanza Kibobulia ime yegwadi ya magombo he county Nyamira nigo barene kibako wakera naiga magega yokoroserwa hoburaro hobwabeire ubwamukweli asigika Olengana na barabu nigo babaire bagwetira engai gisa rwanyo kase batogiri getambukero gya Jeremia Migosi
yore neganga yokurige kirugo kyobo Seneta Nyamira gwesoke na korosi omurubiryo igobigo ensemo yende baganira abarayikurwa sekinsemecho okora emirimo yabo boikira n'umurikito Paul Kapukara na roboturu asinchira yubikira amenya abayiga habekererekiga Kenya nsa kyabubulia egiyo tukemeye wadiga ya magombo ebunge yabo gututu bw'amasaba nigo egatyawe mambi ya lero besoke na kweroseria uburero ubu bwagendera ko ba obokoba uburero bw'amakweli asa matuka matambe abantu baragwerera lakini nero mono dogutumia kogende skuru erege buka abana ngo kibaro kuruke kenyoro gitu kulengana muri abamenya abiga nigo barire nka emibere y'abanta abange nabigo netuwe yagendera ko bagekugwa soro choroiga yendo kulengana muri abarabuki yagendera ko bagekoleta ekegosekene no buchase bale yendo kirira barabuka abanyene kwe ebwatania asokoroishiria uburero bwiga etaraje no muntu gatano guraruche tutari gokonya twakagerete nga pare ne taraje ne rosi wasengenjo yakorire bisange binge muna boni ganye ndire taraje ya rosi yango tete timu yako minto nyanja rosire lakini wetera obora yobobe taraje nja rosi egaikere gaito mu yako minto na baraboni uburero bwiga bwagendera ko bagokonya ibinyoro bibere kaine na nene chinga kichiga eskure kwigurwa nigo barorije ngambi yabaroshi uburero bwiga ubwo bokonye tabange kwambukira wikasi na gitari nonya nirye jesani mugago yoroje igasa bitwenjera ego chiroche lakini yabire njere ego eti abantu abange abana chisukuru no bakurwa ngumbu basoma makomoni baru makomoni basoma kebuko abangi nabaita amache ngumbu abakuye abana no bakuye kurwa etarache yekaro yagwete roche nonya yagwete ki extender igo yaire to mugago korubita nango yanare ojo bunare tarakana ngantaracha tiarosi waikuye amache kurwa rigo somuriro ngire no mwezi mi watatorose darachi yebye igakatukunye kurira karika nakikirire uyu bwateli hose ari kuburi kiruke bo Seneta meya county ya Nyamira muskejere maya migosi wezona negativu nenjire ya moyo kubaha kusira uko kwa bakonyire koroisia uburaro bwiga eliyo banyaliko bakonyoro bweto buya likali kubeka magimabo asagote yo mindo Jeremia nganja atorose inero otode sabodi igoto kairunga tigatoro siekenyoro njuto akoreki tonyero sunya gwetera eger tororenga ondene yani indika ekorosi butu atagite ngero sibwe ebe flyover ebe kuno na mabati twetera lakini rende esabara ibaito na boto kuira mangana mbanya akoreki mbanya otex step ende rinde bakoreki tarache gaki yo minto migosi otokonyire sana monso bunanje ne skuru nkoruke buko ne test para igatambe na ende skuru one gedarache yatairo bokongware gekasana lakini ende munato konyire gatuna shukuru abantu mba tujitwachora bagotenga mba mete gasi bagokora muntu ko bori gekiro sine bwe musie tomati gasi yabwe musie togotika kwa bori bochumbe tomati gasi yabwe chumbe wachana kwa bori kiro gota ikonyara bori kiro go mate gasi buchigokore kiro geki etaraje yo muntu abantu bande konya osina abansa tari mo sento kwande ko para mo sento kwande kwanda to de bintu ko Nairobi bichi ko je county ga negetambukira kulengana muno mwakilisho ye Jeremia migusha setinse chiga atebirengana nigo anyora orobotu kurwasaba menyabiga yendukirira eriwe komenyene kubwatanya ngo twarari yose ari kubakonya abantu likali gucandika oto na mwakirete simi eimaga yo mwaka Peter agwetero chegaiga ekanyarikana ngosiriro bugema bwae nkamwakire simi nkamotega kimoshimwa Jeremia migosi etarache bunanjana nemo nenkonyete no abana no murugyo nakurusia mache mumbuga etaraje yoka yitire chiombe ga chiombe chinyinge kali muntu amusirire ga ositali babere abantu basirire ga abange ntete kwira ndi mushimwa Jeremia migosi ngambu nyamono asengencho nyasamo kunete aganchira na kotoroseria etarache abana etarache yakarire yabeire lakini Jeremia migosi okubulya Seneta orera mabera toroserie daraja tokumwira ne rimbiya mono otore nere komo sababu abere gotokonya no ena matanga aba na tokonya sana na tosira tuko naye pamoja igingo reporter igata seniki obwancheto kyagatembe kuiga asinseme chigachiga jero Kenya nsake bubulia imenye wadi ya magombo account ni ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara bia muno mulikito Polycarp okara hasoro botiro mo gavana we county Nyamira muska amusnyaribo ikolero hara umuyega bugwasyo ya murigo haiseni chiringi chimiloni emyeyemo ansentunde ntanganise yo muroberio umanyakaine na drug revolving fund ase kubwatirana nekyombe keteneta murigo gya KEMSA ase nkwana yaye umugavana nyaribo
nigo haenekirie abantu anyamira buna asama tukari basyo ochando bwokuburwa mariogo ase chinyagitari gwetania meya moja serikali ye county Nyamira nigo tachie kwenekiwa na inda sagendera kubole abantu kugendera kwelikia somorobulio bobugwenia osha muri kitofati gadi Gisemba orobotirwa senchira yobwikira. Serikali ye kaunti ya Nyamira ikuragwa n'umugavana Amos Nyaribo nigo rero basyoria mariogo aisaine shiringi chimilioni 100 abwase umugavana uyu iga aenekeria umunyamira buna gucakira rero na kugenderera mu cyano bwo kuburwa kwa mariogo ase kinyagitari turigo cya kwenekiwa na inde rero twalonje 100 million dodo yiye chinde 200 million toweke fund yeyo ndiye atwale chigura enda abantu baitogo aboria korwariwa wigakira montare chesa sha kana kwa chesa ya wakanira mariogo twari deni twakano gorusha itoko andra kuboradio karioka so Nyamira rero uchakira rero ituko ndiyo toratware amariogo atayenyeretari aiga nigo mugavana Nyaribo oigo ariya kumanya ingakiki amarioga nde amatigari kurase kiombe kiga kya KEMSA kirache gutuma gocha igase kaunti ya Nyamira. We are launching 100 million and you said you are now stocked 100%. We will ensure that we fulfill 100%. What has come is for hospitals. The next batch for level 3s and level 2s will be coming after next week. After next week is when? Even next year is after next week. Tell us. The picking will begin. We have made an order. Yes, the picking will begin. We don't have a date with you. You have cleared, so when are you delivering exactly? You call them and tell us. Kukwanira igoro ya sha nigo muwasiri bwobo chenu Dr. Donald Mugoi abasegetire kira oyomo kweri kya sha naryo serikali ya Nyamira nero iranyoro buraisi bwo kugura amariogo. Kwa kila mwezi SHA inalipa hospitali zetu zote 116 kuanzia dispensary mpaka hii hospitali yetu ya Rufaro. Kwa ile pesa ambayo SHA itakuwa inalipa, kupitia hiyo pesa ndio itatumika kulipia hizi dawa wakati zimefika kwa hizo hospitali na watalipa agency, alafu tena ndio agency iendelee kununua na kuwarudishia dawa. Igoro yengane yiga ya SHA oigo nigo mugavana Nyaribo amochiro muwasiri bwobo chenu meyenzi ya Kenya aserieta adendware ase ogutabwatuka kibesa kya SHA ase obwango. So as we move forward, the biggest problem we have is SHA. SHA is holding now 400 million, so we urge them. We ask Gitware to address that, not another thing. Ase ensemo yende nigo mo MC bwe ward ya township Duke Masira nigo arikana kuburia serikali ya Nyamira kwenekya buna engeria ya community health promoters bakanirwe ase chingaki kibwenerete ingana umugavana Nyaribo airaniria agantu kana kubago takabanya rona agantu kipiki bana gutana kubekera ni kubaja kwaga nuziru mutinyukane andi bakaire gucia ngao igasirwa boneze gutokorera andi yaratinira pesa kebekire se budget nandi dari his excellence tokuna kubona na ki his excellence nando muntu yugo trenerete company yugo abakari abigasi bakoba bana bari na barubu bago chapaga ni bwa majo kwaga nuzire mitinyene itato bono banyoranga no kumike fair ya kuruhusu wapogo cha yabigasi ona mwana yuni his excellence tokote kukaransa tebi and waziri you here I will required that you have 2 months salary arrears. The arrears be paid within 1 week. And thereafter you be paid monthly without arrears. Chingaki echecho nigo umugavana Nyaribo aenekeria umunyamira buna nigo arachikogora machine ase chinyagitari aho erigukinia obokoreri bwobogwenia. Of our services, the health department will expand the renal unit
in Nyamira County Referral Hospital, introduce other units at Keroka and other sub-county hospitals. We are going to install an MRI machine and the CT scans at Nyamira County Referral Hospital and the Keroka sub-county hospital. We have, but we have to modernize. We are not going to buy machines at Dware. Tumekataa. Ingo ripota Gatembe kuraiga senyagitari enene ye kaunti ya Nyamira ye gotoke me ward ya township bunge ya West Mugirango Njefa Tikad Gisemba Byamuno mulekito Fatikad Gisemba hasaro botiro abarundi bekigali kyamatatu nigo baruro kubolya ngo kyasa abarundi bamwabo omaiso chingake chiga chesukuru chigendete kwigurwa ukwana stage nene ya Kisi niko baigo baruro kubolya ngo kyasa abalimo banene kwene kibuna tibali goselia haboro kigwa chinga kibabulwe school fees ose chinga kyomuibuli hatabwati kendigionse. Mimi ni driver mmoja wa matatu nafanya kwa kampuni ya Transliner Galaxy. Kitu ningeomba katika nchi yetu ya Kenya, uchumi umesorota sana. Na vile uchumi umesorota sana, ningeomba walimu wakwe watulivu, wapewe wazazi nafasi waweze kutafuta karo ya watoto, wasiwe wanafukuza watoto kuja nyumbani kwa wakati wowote. Na kitu kingine ningesema sana ya kwamba ni vile maisha natukuma hapa wazazi nyumbani. Ningeomba wazazi wakati anaye sababu ya kutuma mtoto nyumbani ni heri awasiliane na mzazi nyumbani, waongee na yeye, ampe nyakati za kulipa karo ya mwanafunzi. Nchebona muno moibori timbu ati pesa neri baganta eteko enda nchiko sabero mwana obogima bwakongire sana ntobo ati pesa nende nonyene serikali y'abantu bakonya kuruta magena na ya mentire binto na mangana aria karega aria sabarabu na aragereta maguta ya mentete igo muntu to base goita serikali na nero ya mentira maguta abana baito karabakwa na school ngo ikerere to kenga ngo seri kubali abayiboni baito tema kubwatiria abana baito anda abana baito na into abatole town igaiga usemo ibuli onde bwansi ore kone ile yonsi ro mwana go asare na ande no onde bwansi ko robeke to uniform tema kumufuatiria ngaki mwana winki yawo kara because abana bonsi na baito akara abana bakwenda school nangu sababu alimu baba sakoseri abana ko chaka se sababu bogima bwakongire tolemerania na ande nkagerete nga karo kwanda kubeka mwana school ngo tigore namba yesimu tigo mwana moiboria ose mwalimu akero moiboria simu agara communication ya watu amanyanga kinga ya bana baito babereta. Naomba sana sana makondakta wakuwe na heshima, kwa sababu unapata kuna wakati mwingine unapata mzazi ameleta mtoto kwa stage kumpandisha gari, hapo nasikia kuna matusi wanatusi yasiyofaa. Na sisi madriver tukue waangalifu katika barabara kama mwenzangu vile amesema, tuendeze gari kwa ile speed inafaa kuendeshwa, ile ya michuki. Na kila mmoja anajua sheria ya barabara. Ukiwa kwa barabara naamini ya kwamba umejua sheria ya barabara. Aba dereva moga ndi chikari ngora mubeke gari excess egere gari atwale capacity yae bali bako sibe kinywa chikyabo mupungwe morobo banera karo wakorere gasi kenda tumuka esibi mo benande mami bokere gasi chitaro ninga chense moyo chitaro abantu barora bako ibeteli kogendie gari kanyoro monte gete Nairobi akairana are usingizi okabayetama anyore for example na bwate skuru ako imoki kwanya ndo mukire gari na ndo nyichagire kako ikanjira chitaro cha muira onya kwaro sire tigako ibeteli kogende sabari paki gari rara tumuka tigatobwati amachika para obwati amachika para road signs chiri obwati ogende speed erengia otokobera abana baikebuya kwa sababu abana aba na baito twensi nende ni viongozi wa kesho. Asoroboturo umunchumu rikerelia no togosera seliboli lieli tsukolya lero aselire hinna kiwe bangete buno mwiboli chinga kichiga chiskuru chigendete koigurwa hase etamo ya kabire utsinda ki kwirobere buna omwiboli asetamu ya kabire kero chiskuru chigendete koigurwa zange birangarira byabo weterase namba ya simu ya 07 26447367 goso swali Facebook YouTube Gatembe TV bunenchire yemo yogo sanga hebe irangarira bwa buli boli lezikola lero na kikwero bere buno mwibole
asetamu ya kabere kero chisukuru chigendete kuigurwa sanga hamo nenjuge tirasi namba yesime ya 0726447367 ase ujumbenke gososo ali Facebook na YouTube Getembe TV onyare gukubwatoka ebi irengereri byago go suka motwe abantu babere haubare umusacho yo mu myaka 25 amo no musubacho yo mu myaka 35 ni goba utiamo kweli mo basolero chingaki batagora edirisha yeye moye sarunika ase chinsemo cha shifringi ime yo mochi omnyamira awase konye batamire ekibesa chisaine chiribu chimisato asegali yo kweneke kolekyo nomo subcounty commander Onyamira South Benateba igene kina habanyanyimba boni ko bamanyigwa gosagano ko musacho yo asilita Alani Okuku yo kuruchinsemo cyo yugisi amono musubati yo asamulita Gradis Atyambo oyo hokorwa chinsemo chia Sundu taone niko bayigo kuboliwa kwa rugwo ko chia sabanenchi bane kibuna ko more maiso bunenchere yo mo yo gwetanga nebikorwa bingabo nebyo Mr. Bernard Ateba, Sub-County Commander, Sub-County Police Commander Nyamira South. Leo wakati ya saa 7:30 hivi tulipata habari kwamba kuna mtu hapo karibu na Shibli supermarket ambaye alikuwa anapigwa na umati. Maafisa wa polisi walikimbia mahali pa tukio wakapata kijana mmoja anaitwa Alan Chore Okuku, kijana ya miaka 28 kutoka Uyugis, akiwa anapigwa na umati. Walimuokoa pamoja na mwenzake anaitwa Gladys Adiambo Omondi kutoka mwenye miaka 37 kutoka Sondu. Ilisemekana kuwa walivunja gari ya Bwana Ernest Morara Ombete ambaye ilikuwa parked hapa town, na huyu Ernest Morara Ombete alikuwa ametoka KCB Bank hapa Nyamira withdraw shilingi 1,300, na wakati gari yake alipark ndio wakavunja, wakachukua hiyo pesa. Walikuwa watu 4, wawili wakafaulu kutoroka, lakini wawili walipatikana na wako kwa seli yetu hapa. Tunatarajiwa kuwapeleka kotini kesho kwa hiyo wizi. Jana kulikuwa pia na wizi sehemu ya Kibirigo, mahali watu walienda kwa James Mayaka Ngechi, wakamdanganya wana install CCTVs, wakamwomba simu ati kuinstall app, alafu wakamuibia kama shilingi 6,000 hivi. So inaonekana ni kama kuna kikundi ya watu, naweza sema ni conmen ambao wanahadaa wananchi na wafanyabiashara. So naomba wananchi mkuwe macho. Mtu akikuja akuitishe pin ama chochote kuhusu simu yako, usikubali kudanganywa. Hata hao wenye waliibia mwenye alitoka bank, hao walikuwa na gari, walijaribu kutoroka na hiyo gari, lakini wananchi walizuia, na ndio hata ilisaidia washikwe, na ni watu walikuwa wamevaa very smart. So wananchi wasifikirie mwizi ni yule mtu mwenye hata amevaa mbaya manini. Hao walikuwa very well dressed, na ni watu hata ukiona unaona ni kama watu wa maana. Na sorwati rumo nchumu likiria tanyo rumo timokomoke kulende tokwirana
Ntokendera ne kyonga senchira yobwekara nukolenda selit kuliboli lisikula lero iniriwo lire na kero bereti buno mwibuli chinga kechiga che skuru chigendete koigorwa asetamu ya kabere na ke kwero bere buno mwibuli asetamu ya kabere kero skuru chigendete koigorwa sanga munenchi birengero byao wetirase namba yesimu ya 0726 447367 gose Getembe TV YouTube amo na Facebook nkoirana ninchi gosoma ebirengero byao asenchira iyo wekero nago sabire tuskare. Ine nugane teach stage chichi size au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units, chiema chechingencho au nibinde ebenge asi imeiga ilia emeke nilia yaigatua gusi ilia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows imesengurikana nibinde ebinge twakire isimi asi inamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Omurayi umukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amonkelyo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruba nigalinge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira rw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinya ky'uchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwe mwakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruba ebalimo yagusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering
ase ensema ya computing and informatics nkwigeli bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwigeli bali electrical installation na wigo electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology nkwigeli bali hairdressing wigo mbabwate fashion design nkwigeli bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'ububundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutasi chilamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima bumakiaya. Karibu na inde omwanchumu ulikerelia igo wegoli boli litogo chakane liboli lisiko lya lero kole ngana munayo iboli na kukwero chingake chiga cheskuru chigende tkwegoro asetamu ya kabere na kikwero buno muiboli asetamu ya kabere ekero cheskuru chigende te kwigurwa sange birengero byabo gwetira sinamba yesime ya 0726447367 social Facebook na YouTube Getembe TV iga simbale ga bagenda te gutuma hebirengereri byabo oya krokunere murini korwa nyanchu orange usaga tabuna nigo ebintu bikongete mono sana asabono bagenda te betera amokongu chingike chigaba abaye Bible bagenda te kurobelia abo rokiwa kwirana se chiskuru oya krokunere chenifanyira koru Nairobi apaire abatabuna ebintu nigo bikongete mono nani mono chingike chiga aborokiwa bagendete kwirana ase chiskuru yo Lawrence kuro igale jebuno mwiboli hingote buna ebintu nigo ababire kongete mono sana yakoro kuro Lawrence kurwa igale na sanga mo nenche birengero bya umoncho mo rigerelia lyo tonyare tugusanga kubatkana neliboli lielitko lialere namba yasimi nigereso 726447367 gose Getembe TV YouTube hamo na Facebook uska motwe county ya Kisii nigo yetanireke rengo kyugweri kebuna bakichukura aso murubiri yukera omwelio litukolya lero asekerengo wetani 52 igoro yemia olengana nekyombe kyobocholi nechimbibe kya IBC olengana n'umwana siasa Liu Kinyangena igatero buna homubaro yo nigo lenge gochia comment kana muno anye chinga kichilenge gosikuwa mutwe asokuribaka ocyase bali baganyete bibande byabo kurwa serikali konyole bibande byo na kubwata chikura yange nabo igoni garuro kuboli yango cyasaba nanchi gutumeka buya ekura yabo asogochora barayi habo babwata maroro yo gwekirani amagendero nataka nkwanire ngane yo register voters nimanyete abantu baito abange especially Nyamira na Kitutu Masaba in particular
numbers chito nchiringi ya kero na tara constituency yeito matuka elere saba guchimaega na nyorire mechande menge tubugate idea litali ko register bantu baito mbabwate bibande aide bibande byasirire bitara ba replaced gusaba na baita abande babwate bibande 6 months down the line bibande bimbiracha igo nataka gusaba serikali eteme kune kunyara kuinishu abana kare babwate bibande ibi bibaikire mapema egere banyare kubwata chikadi na ende nari gusaba serikali igenga charge ya 1000 ekero umuntu aku replace ID sirete bari wancenga kiye yechikura bayerusi orro egera abantu bari replace ID egere banyare gwaka chikura so that their democratic right is not trampled on ro amangana yogo bwata chikura bado ntubwate registration yagenderete at the constituency headquarters unaintoa abantu baba tutu masabe kabera alimanga alafu na office ende yonsi ya huduma center aso monta ko bwatera chikura continuously etarigo osie kubune ya mass registration ya kaera. Omujumbe omuchore kurwase county ya Nyamira omusike Irene Nyakirali Mayaka igaterubuna oburwaire bwa kansa nigo babaire omuchando munene gochia secha amateji nyinge haigeme yensi ya Kenya ukwane maragoba ya rero asama gachi yebunge nene omusike Nyakirali igaruro kubolia gochia saba nanji kwene kibunangwe so kibara sobango na korengo burwaire bubune nchire yemo yogotanga kurwaso kwamukira gose asokagendera kuba engai. Ugonjwa huu sana sana inaumiza ule ambaye anaugua na pia familia yake na wale ambao wanamzingira kwa sababu ugonjwa huu ni wa bei ghali sana. Kwa sababu matibabu ya ugonjwa huu ni wa bei ghali katika nchi yetu na Mheshimiwa Spika pia hii ugonjwa ni mmojawapo ambayo watu wengi wanakuja kuijua wakati ambapo imefika hatua ya pili ama ya tatu ama ya 4. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza ambayo lazima tuhakikishe ambayo limefanywa katika nchi yetu ni kuhakikisha ya kwamba ugonjwa wa saratani imetajwa kama janga la kitaifa ama national disaster, ili kana kwamba serikali iweze kuweka pesa ambazo zinatosha katika mahospitali sana sana mahospitali ile ambayo yanatumiwa na kila mtu, ili tuweze kufanya kitu ambacho inaitwa uchunguzi wa mapema, yani early screening. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, uchunguzi wa mapema itawezesha kuhakikisha kwamba watu ambao wanaugua ugonjwa huu ama watu ambao hawaelewi ya kwamba hata wanaugua ugonjwa huu wapate kujua mapema ili matibabu yapate kufanywa mapema. Jambo lingine Mheshimiwa Spika ambalo lazima tuhakikishe ambayo inafanywa ni kwamba watu waweze kusomeshwa kuhusu saratani na kuhusu kufanya uchunguzi. Mheshimiwa Spika, kama kuna ile saratani ambayo watu wanapata ambayo ni ya kwenye matiti ambayo inafaa Wakenya waambiwa ya kwamba kila mwaka mtu anafaa aende afanye uchunguzi. Lakini kama hakuna masomo na hakuna madaktari ama hospitali ambazo zinaeleza watu kuhusu hii, tena wanaogopa. Kwa sababu mtu anafikiri ya kwamba anapoenda kufanya uchunguzi na ipatikane ya kwamba ako na ugonjwa huu, anaona ya kwamba hatawezana na bei ghali ambayo inatumika kwa kutibu ugonjwa huu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, nataka kuunga dua hili ili sisi pia kama wabunge tuhakikishe ya kwamba tunaweka tunazingatia kabisa hoja hili, ili ya kwamba serikali yetu pamoja na hifadhi za mahospitali pamoja na waziri ambaye anahusika na mambo hii aweze kuona ya kwamba hiki ni jambo ambalo ni la muhimu sana na lazima Murabinso musike William Ruto hasentunda yende ni gagende twakireko kemirobiri ya serikali enene hasobwa gachi wechinyomba chiri kulira insena bwego bokorali bobogwenia osha ukana ime ya Lang'ata ekaunti ya Nairobi chingakia kuleta ya magandero asense mejo murabinse ni gateruna na gende tukwene kibuna bananchi konyora baro bokorali buya inse yoburai bwae
Tunaendelea kujenga nyumba 1,100 katika city yetu Nairobi. Hapa peke yake tuko na nyumba 4,600 ambayo tutakamilisha mwaka huu. Mimi nitarudi hapa Lang'ata mwezi wa 9 kuja kuhandover vifunguu ya hizi manyumba, watu wa Lang'ata, watu wa Nairobi waweze kuishi, kwa sababu hii Kibera ambaye ilijulikana kama slum, I assure you, hii Kibera itakuwa estate, itawacha kuwa slum, because we have a plan and we have an agenda to transform the city of Nairobi as we transform the city of Kenya. Vile vile, mimi nikisimama hapa, mimi niliwaeleza wa Kenya ya kwamba tutabadilisha mambo ya afya. Today in the city of Nairobi, we have close to 8,000 community health promoters paid by the county and the national government. Tumeweka watu zaidi ya 1.5 milioni hapa Nairobi County wamejisajili ndani ya SHA. Kenya mzima watu 1.30 wamejisajili, kwa sababu niliwaambia watu wa Nairobi, hata kama unaishi mahali ambapo saa hizi haijajengwa vizuri, mimi nawahakikishia, tumesema afya isiwe starehe ya matajiri, wale watu wako na kazi na wale watu wako na uwezo. Afya itakuwa haki ya kila Mkenya. Wewe mama, kijana, mzee, utaenda hospitali na gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya ya SHA. Tuhakikishe hakuna mwananchi anauza mali yake ama anauza ng'ombe zake ama mifugo yake ati kulipa gharama ya hospitali. Mimi niliwaeleza wangwana wa Nairobi, hii Nairobi kwa sababu ndio capital city ya Kenya, mimi nimeamua tunawapatia bilioni 80 ya kubadilisha hii Nairobi. Hiyo bilioni 80 tutajenga barabara mpya kilomita 260 na hiyo kazi imeanza tayari. Tutajenga hapa, tuondoe takataka ile inasumbua watu wa Nairobi. We are going to clean up this city. Tayari tumepatia kana kandarasi ya kuokota takataka, munipatie mpaka December. You will see a new city in the capital of Nairobi. Chingo kiche chumurai wense nigene kibune serikali negendete koveko mukia ukini birengo vya masomo haigeme yense anena sokoli kabalimu baisaine na kwagaje birasi hebisaine hegati ya yandamange murai wense nigate rubuna heine renchire yemoyo kwene kibuna aboroki wankonyora bare hebirengo vya masomo biri biganirie. And this is part of our plan to make sure that our children in Kenya, and specifically in the city of Nairobi, have a place to learn. We will be hiring more teachers. Already we hired 100,000 teachers in the last 3 years. This year, God willing, we will hire another 20,000 teachers, because we want to make sure that every child has a learning space as a classroom and a teacher to teach them. Tunaelewana? So mimi naamini ya kwamba tukiendelea hivi, we will make sure that as a community, as a society, and as a nation, we will give the best possible chance for all our children to acquire knowledge and to be the best that they should be. Kwa hivyo nyinyi si mnaona madarasa, tumewajengea madarasa mazuri? Mumefurahi? Hii madarasa itawasaidia, sio? Na wikira kabo monchumo rigerera nongo ikero mwiri ho mwana mayeye kiunga chinsebere chiabone batiko kurende chikoraga chinsenye ningirane ngomanya senchira yobo ikira nukurende hase heriboririe litikola lero kurengana hamuna yo mwibole na kwirobereti chingage chiga cheskuru chigendete kuigura setamo ya kabere sanga munenche birengeri byao wetera ase namba ya simu ya 0726 447367 nari gokoro kubuna peti
koruo kebirigo hagotenaga ki ebintu bire ebikongu kabisa ayo nero koru Francis koru South Mugiranga hotebuna nige bintu bire ebyamugore gormono asibono bagendete konyora umuchando gesinariga koru kunere Moses tarate basakuru niga agotebune bintu nigo bire ebikongu kegima yese na wikiraga bumonchumu rigereria elieterane seras nyekunde na sense moyimirerio igarenge Wilson makuri na gusabire utwaro boligereria gorobia ine kwabiri gukorya erodshow track iyo bwateye ugiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere track iyo bwateye bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Chanjere ci MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuniji